खुरुमजरी मियें ताबिरिबु मयाम पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा ngasiगी मरुअबा पाउ पिजरी तरामाथो सुबह स्टेट लेवल पाइनएप्पल फेस्टिवल हौख्रे किहोम की सुंगोलबा पोथोक पुथोक्तुना सेंथोक लंबी सेंगतपा तंगाई फदी हाइना गवर्नर नाजमा हेप्तुला ना फोंदोख्रे मार्क की मतंग द बोर्ड कयाना किबलाइति हाइना अर्चना की अपोपी ना फोंदोख्रे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खरना मितोप खंदोपगी थबक सथबा हौरे हौजिक मखाताना पाव संतोकना पिजरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंड्रो केंद्र सिंधुना मथंग थागी मापन फाव चथगदबा तरामाथु सुबह स्टेट लेवल पाइनएप्पल फेस्टिवल कम सेलर्स एंड बायर्स मीट अमसुंग यूथ फेस्टिवल हौदोख्रे पैरोपाट लमखाइद लेबा थंबालु मार्केट कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा थरम अदुदा मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर एल जयंत कुमार फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टी एस श्याम कुमार डेवलपमेंट कमिटी के पैट्रन टी एस बबीता प्रेसिडेंट सी एस सुरेश सरुक याखी गवर्नर ना किहोम के स्टॉल सिंह हांगदोपगा लोइना कोइना सतुना यंगसिनखी मफम अदुदा नौना साबा कोल्ड स्टोरेज कम प्रोसेसिंग यूनिट अमसु गवर्नर ना हांगदोखी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला ना किहोम की सुंगदोलबा पोथो पुथोक्तुना सेंथोक लंबी संगत पतंगाई फदे मणिपुर के किहोम असी अतई लमदगी हेना थुंबा अमदी महाव तोंगाली पोथोक पुसिंदा खुदोंग सादबा कया थेंगनबना योनफम लैत्रिबसी कोखननबा कौतादा हानबा मही ओइना पुथोकलिबगी wakal thadaba matam oida haike women working in the Emma market selling fruits, vegetables, fish and other articles to get them financial inclusion in getting insurance done, their life insurance, their health insurance. There are 3 different types of schemes of the Prime Minister, which include 2 types of insurance: health insurance at the time of accident and also a pension. And I said that these women are self-employed and they do not have any other cover if they get into difficulty. And I asked the minister to come meet me, and I took the Reserve Bank, the NABARD and State Bank of India and the officials of the insurance company and had all those 4,000 women working in Imphal Emma market to be covered. Horticulture Minister T S Sam Kumar na festival asi ahan ba hobda ki ho metric ton samang yangkai hai mahi listing taragani choi puthokhi handak ka sahi asdadi ki ho metric ton listing mari puthokpa ngamle ki hom gi pothok hengat hanba khagnatana andro kendra da mahi masing amadi ana layengi phibam agat hanaba akan mami yang sang di haiki Pineapple Festival se pangjoi bagi thim andi lamdan masigi longmi sing lamdan masigi ima ibe sing tung ipai ko thambili bat na culture taksi kase mayam sing adu nga akan thamna ke damakta amadi tung gi miroji ke damakta hingal iba na sing na thabak suning ba lai taming na ba amadi mai masing lamjen tanab da yaw na ba isade ka thadok na ba adu mai ga ida perform sa Pineapple Festival ni ana khabir ka anda wala bangat subo no ba education mai onsen do na sana ko mai onsen do na ipai ko thamil taksi kase do pun nga samin na bada andro kendra na taksi kase le kendra mo mina saboi thamjal ko na thakase बोर्ड के सेक्रेटरी ने मरी सुबह पोजीशन तारखरबी अर्चना हिजम की मार्क के मतंग इमंग मानुंग यासिनबा पुरखरे हैबा वाफम मीडिया द फोंडोकिबा अदु साउना मिनमबनी हाइना अर्चना की अपोकपी सभासनी नंगासी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोबा पामुसिंग उनबदा फोंडोखरे महैरोय अमना वाना होना जखिबा अदुगी ममल खंगबिबगी महुत्ता नमथबगी मवंगदा सथरकलिबा असि लाबकथिबनी एजुकेशन मिनिस्टर की सेंबर दा वारी सानबा अदुदा मिनिस्टर मसानसु थेमजनबिबा अमदी असुंबा तबगी महुत्ता थौदोक असि नमसिनबगी थौंग सथरपदगी वारी सानबा लोइसिंदना थोरखिबनी हाइरे येंगबगी गुवाहाटी प्रतीक्षा हॉस्पिटल दी येंगबगी हीमोग्लोबिन डाउन तबगी मागी पेशेंट ये लोन फुजरी मागी हिस्ट्री से का हीमोग्लोबिन सबियन नमवा हैदा आइतम हैदा अदगी रिम्स सो ऑपरेशन तौरे अगांग सिना सो यामन
ꯆꯪꯒꯜ ꯂꯩ ꯋꯥꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ 이사는 파리자가도리 막시 모이는 비비닝드리베 말은 란버스 너떠버 쫌나 깍탓비라가 떠보기 멍ong시나 아코이부 알아안바 마수 따한바제 모이다 하나 하이제다버수 너떠바 항ang지 우직 베시엔니 마얌나 파나바 좀 아이까이 하이도노 캉드레 이호시 스와이더 로샬라시라주 칼레 이호 마얌 사가피다오 어디 똑비로 아이기 이사세 프로블렘 막꼭 얌 사가다보 오라디 아이 스와이더 숨lep서닝에 이사기 포지션도 나기니 이사기 포지션에는 background ya sanna gibano kari giche changde ya sanna gibano dumtang chengtopiro board ka ya sanna kare haraga khoibu tumin na board ka kari tongna raga ya sanna ba man bagi mawong ji su tham bira kano khoi kana gum ta ya sanna ba leijade khoi chhatra hore ba chhatra sing khallaga isa se anaba ma oina puthokchara ba ni simadi board na khangjan bi Hatagolapati Development Council, Muslim Council Manipur Muslim Welfare Organization gi apun makangbu amana ngasi ayog Hatagolapati da leiba miyo sing amam to wena mitop khandopagi thabak sathakre ngasi gi mitop khandopagi thabak aduda JCILPS ki thomi singu saruk yakhe JCILPS ki co convener MD Carodin saha Moizing mayum na phongdorpada ngasi chathakhiba mitop khandopagi thabak asi makhatana Manipur gi mete pangal sing taba mafam singda chathakigani JCILPS na lising nitaraga manga digi mitay pangal sing na kundaba mafam singda mitop miyan sa khandopagi thabak chathaduna lakre kanagumbu sing na Manipur gi mitay pangal sing na taba mafam singda mitop miyan sa sing pusilakpa amadi kundahanba matam kaya gi mamang digi thingduna lakli makhatana su athingba asi thamkigani Manipur da lairiba mitay pangal sing na masa gi ming iba matamda ahobada MD haplaga mingi aroibada masa gi yumnak hapiyu phongdoraki Manipur ki maitai pangal na taba khunpham khuding makta akhoi series wise ngasi degi horaga loina makse akhoi pangthoagani aduga pangthoaba matungda Manipur da lairiba maitai pangal singna kanagomba mitop amatabu pusanna ba plan taude pusanju pusal haloi laisu lehaloi tawbatabu India gi state atopa state singda lairiba मियोई सिंगना मणिपुर दा लाकपा मतमदा लाइनिंग लाइसोल मानबा खरना कनागुंबना गोलापति दा मुस्लिम मरक्ता मैतै पांगल मरक्ता लाइनिंग लाइसोल मानरुबुदुना मरम मोरगा मखोगी लाइनिंग लाइसोल तौबदा खुदोंग चानबगी दमक्ता भरादा लैजबदुदी एवरी होयार भरादा लैरी लैयो भरादा अखोय भरादा लैबो पोट थिंगदे तौबतबु लैरिबा मिदु कनानो आइडेंटिफाई तौमिन्नसी हाइबनी Ratha Jatra Kang Simbagi Tharam ngasi lining gi sanabi ga loinena Manipur da harau tayamna pangthoknare mapum ngoiba tharam Sri Gobindajit Temple da Kang Simbagi Tharam pangthokhe Sri Jagannath Balbhadra amadi Subhadra ge mitambu Kang mathakta thamduna miyoi kyana saruk yaduna Kang singkhe miyoi kyana angam bahaira kannaduna Sri Jagannath Balbhadra amadi Subhadra ge mafamda yafa thongni khe Sagol bandal leba Sri Bijay Gobindajit su Kang Simbagi Tharam pangthokhe Kang Simbagi Tharamasi Skon Yauna Lekai Dusu Pangthonaki Miyamna Haira Katuna Thoniki Morege Skon Tamadi Gurkha Samas Anina Su Kang Simbagi Tharam Pangthoke More Wat number 6 ta Skon Mandidagi Hauraga More Katil Faduna Singnava Matung Indo Myanmar gi Friendship Breeze Power Singnaga Myanmar gi Skon gi Thomi Amadi Hindu Lining Chatpu Singna Myanmar Rom the Singki Kang Osi Tamuda Leva Skon Mandir Fawa Singani Kaksing Kuno Amadi Sugunu gi mafam kayada pangthoba Kang Simbagi Tharamda State Disaster Management Authority gi Vice Chairman Adim Pamai Saruk Yakre Vice Chairman gi Kongsat Aduda BJP Sugunu Mandal gi Mahila Morsa gi Lusingmi Kyazu Saruk Yakhe Adim Pamai na Laiba ki Maru Eba Tharam Singda Khenaba Wakalol Thamdana Saruk Yaminabana Nungsinabagi Mari Hengat Angane Landing Lisat ki Khenaba Singna Khaidokna ki Basing Amukana Pulsin Badamating Waigani Haike Manipur ki integrity purakse haiba taragadi akhoi si kadai da chekni haiba matamda ngai tawba matamda yauminaba
ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯝꯆꯠ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯃꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ यावदना चचरीबनी Border issue Manipur University gi BC wathok amadi web letter samjita gi issue namsin bagi matangda Manipur Student Association Delhi na ngarang Delhi University gi Arts Faculty dami from pangthokre mifam aduna Bharat Sarkar issue singa sigi matangda kangsin nadana laithopu yaing da phongdoki Manipur gi lam India na pithopu gi hak laite Bharat Sarkar na Myanmar themna bagi Manipur gi lam pithokpa yahloi dobani Manipur University gi BC gi matangda Bharat Sarkar na thoksadana leiba yaningte Manipur ga sanaroi simbu Bharat Sarkar namtha naba honabagi mahai adu sanjitana fangdi BJP Sarkar na India gi atai mafam da communal divide election mamang da chathabagu Manipur su chatharakle miyam na Sarkar sibu kupna yengsinna mathau tai haiba wafam phongdona ki isu singa sigi amatu aba horokpamdi India na Manipur bu nampu sasan tawba amadi yadraga military Srinagar haiba Delhi gi lengaklon adudagini Delhi ke nampu sasan asigi mayokta laklaba July 19 da Ministry of External Affairs ke office mamangda miyam gi oba protest sama chathanaba mifam aduna warep lokre haina aikoi gi Delhi correspondent Sharam Roses na pirakpa pau amana khanghalakre Border pillar gi wathok ase amuk kana miyam yauna survey toba masida latitude longitude khangan gadabani haina BJP nalusimo ozoina phongdokre ngasi kawada leba mayumna pangthoba pawgi mifam amada mahana makha taraduna ngarang pung amarom Manipur ge governor Dr Nazma Heptulaga border pillar amadi Manipur University gi matang da khanaki housing leiba international boundary ase lising masama pun humpu taret ki mastara da lebak anina yanakiba wafam gi article 1 da international boundary da border pillar number 9 adubo border pillar number malfuga mathoigi manjetlomgi yetlegedabani adubo housing oi thamba saru kwathal khul manakta yungdei Manipur government housing Manipur ge pak saba square kilometer lising kungani thoi sahum kunga taret oi haibasi asumbara yengthopa mathau tai lising masama pan khumdra ga mathoida square kilometer lising kungani thoi sahum yankhai ga taruk oi khi masida senari ba asi asumba ama khangdona ba survey toba mathau tai India government ki Ministry of External Affairs na housing daiba phiyum masida miyang sangma mathau tai hai khi amaronda Manipur University gi matang da governor na miyang sangbi duna mahairu singge punsi mangdana bohona biu hai khi 36 the lamien of Kante teacher long is Taga, Narang Nankang Lamien of Yena, why this like lotichina language of the all these posts will not be indicated. Carino indicate something. I don't get the Manipuri Prazana Karam the Yaga the game. Aduna, I go say, Amutang once for all. Manipuri Nankai Mangu was in Nang and some ladies say, Masiko Nanava. I go, Handaki. Border pillar की वातों प्लेइंग है इसलिए ता अमुक्तंग सब साना मणिपुर से एक रिसाबे तो कुछ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक पीरिबा रेक्टर की प्रोविजन दो आदि ता मागी लिमिटेशन लेवल ने अदुबो मान ऐ अते अते कांगदे ऐ my interest is a student ऐ interest is charter ने ऐ BC अदु अमन मनती अन charter लाख में आंगी इसलिए ता ये गई सुमाइना City the Fang Magalena, a human resource ministry that had a congre, my am the zoo, a highway up on a high grade, like we up on Lock and Tawir, Madrai Dagui, solution for another number, a Ministry na BCG matakta thigatnaba inquiry committee ama semle haiba yaningdaba phongdok laduna MU get ISRD Minister Prakash Javadekar Deputy Secretary Surat Singh Member JK Tripathi MU ge Registrar Insar Samkesor gi mitam saduna mai thakre mafam maduda duty tarama police ka ngahak muknaba thoki Mosu ge President Dayamona namit nifuka mangani suroknaba khongjang asda Committee aman thijan gani haiba yaning de BC hana lokthok laba matungda thijan biyo mahak leina thijan bada asumba phangadaba mande haike Kongjang changchil
लिबा अखोई छात्र मैम दि ओजा मैम लेरिबा स्टाफ मैम से इंटरनेशनल ने हाइरिनेबा अदु इंटरनेशनल ने हाइबा अदुमाइना मथंग मथंग ला कान वाइस चांसलर मसामंग नसु अदगी अखोई ऑनरेबल सीएम ना ngarang nan phongdokpudu yawa khoi gi changjaliba khongjang se aham da vice chancellor na khoi magazine gi paisa pi da dai ne na haire adagi mu khar lerga mu yuji group am khangna paisa demand taw da madu pi da bai ne haire machin ni da khoi nga nga ki urei parai taw da nga kan da khoi ni changjaliba issue se siding ma escape taw ya na khona ba gi mong kho ui hai tare ne maram masina sida back taw riba chari ministry na siam inquiry committee sunga ya roi ma khudak ta lok thok da ni ma mara leiram ni 45 days university gi mahiro me amadu ga state gi mahiro me am awab ta halawne ada tare ma khudak ta lok thok da ni si lok thok ta tare khoi hesitation suan handoi makha ta na hije hen kan ba dum changhan ngane Manipur University ki Vice Chancellor AP Pandey ki mathakta sel thum amadi administration ge juna daba thawong kya gi matang da fact finding committee am semdana thigan halagani haba wafam thamoi sengdaba amasung university community ge demand si na thaina ba hona bani haina ngasi pangthokiba muta musu amasung musagi apunba executive members singi mi famna yaning daba phongdo krai Mefam aduna fact finding committee da karigmo khal amatagi cooperation pidana ba yanaki Vice Chancellor Pandey lauthok na ba demand henak chansin magaloina High Court ke thabak tagi Potharaba Chief Justice Amanulu Singba Independent Inquiry Committee na thigat hanabasu warip lauki Kunjapong Kendra ki makeng dolai thabi Gram Panchayat ki Pradhan Upa Pradhan yauna Panchayat member taruk ngasi BJP da sangla pada taram na okrai Ikaw bajada pangtho ki ba tharam aduda BJP Manipur Pradesh ki Secretary Organization P Premananda Maitai Hanagi MLA Jet ki Khonbao Nimai BJP Mahila Morcha ki National Vice President A Sarda BJP Kunjapong Mandal ki President S Ais Nando Maitai na maru ebami singona saruk yaki National Vice President A Sarda na State amasung Central Scheme singi tongan ba program sing yaudriba mafam sing khangdo na ba survey haure masida beneficiary sing na mapung fana kudong sabal law na ba khona si haike BJP Manipur Pradesh ki Secretary Organization P Premananda Maitai na party ama haibasi masa ki principal amasung ideology lay masinga na laba matamda mai papa party o henma ngamgani Kunjapong Kendra yauna go to balance ki udong saba yaudriba mafam sing amasung free and fair election pangthok na ba party ki makadi angam thak ta honoragani loina na matik saba miyam gi mihut laihen na ba sarkar asit taksilagani haike board committee ki snow sabta report ori da ne masigi report singa che pradhan da lega da ne pradhan na mandan da lega da ne mandan da lega gi matung da wala wala phamode ro singa che phaman na go hai na wa che party ai koi gi thong ne ai koi sarkar gi thong na che pa thong ne da do Ministry of Environment, Forest and Climate Change ki makada National Green Course program isaro kamo oina school amadi college sing da hangliba Eco Club ki nomagi oiba environment awareness program ama Trongla with laiba El Dhananjoy Memorial English School da pangthokre thoram adu da ngangkalawa jila parishad member Kanan Bala Laima school asige founder El Bijoy principal Chinglen Khomba thongam sa saruk yakhi Hausi pagi maltana atena break ama lagminasi Magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ki season na loy krabadi adu di ma. Amo hana unab panglaro. Asum taw na mango season na chat krabada adum haina Winkies mango swiss roll su adum panglaro. Khange dana. Winkies mini swiss roll ang bulak laba. Pumnama slow motion adum oil. Punsibu Winkies am tadi piu dana. Pabo, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Winkies mini swiss roll ang bulak laba. Pumnama slow motion adum oil. Punsibu Winkies am tadi piu dana. Break itungda makataba pau pizari Organic farming ki matang de awareness program ama songtham community hall pangthokre Mission Organic Values and Development for Northeastern Region Agriculture ki makada pangthokpa thoram aduda mission asige nodal officer S Radha Pyari Devi amadi Soraisam Mani Hana Maru Bamio Singona Saruk Yaki thoram aduda organic input sing yanthoki
Development Agricultural Government of Manipur na Laikha Loko Lomi Lop Imphal West ka sindana pangtupa tharam aduda Lomi yankana sarup yakhe. Escort company ke machine sing sajin naban state asigi development work mateng pangbat natana unemployment problem solve tawna bo khona bada mateng piba ngamle haina MI construction equipment ke director N Ibungo Sobana phongdokre wafuma singa si classic grande da pangtho kiba company asigi customer meet ke sarup kama oina phongdokibani Ibungo Sobana makata na company asigi machine sing ndawriba thokdang singtha baga lorena supam nompham khangdana leba miyoi kaya thabak pibada mateng pamang ngamle haike Kogi lekai sida nataga kanagumba mana mechanical line dan nataga electronic engineering pass toraga ngakset nadana mahom khangdana sum lairamba sing du hujiki kogi dealer si hangpadagi di koina mechanical engineer gi sing ju thabuk pi bangame adegi graduate loba kangu gi sumoi sales ni khangde am khangde koina post amam sanam sanam pi dana kogi daka leba mogi kero khorab di koina tang ngamjari habege i wasing thamjagi National Integrated Forum of Artists and Activists NIFA Manipur branch ngasi singzamai singama khada leiba Laimayor Arts Center da launch tokre thoramadu da NIFA India ge founder chairman Pritpal Singh Panu NIFA Manipur branch ke president KV Sharma Laimayor Arts Center ge president S Tomametoi amadi ECO ge president S Shama Devina Moriba Miyo Singh oina sarup yakhe Sap Environment Haiba Pandamda Airport Campus the Labor JK Rifles Tolial Company ki sponsor Makada Ghari the Labor Glory School na Sinduna Mairu Singh Layakpa Sangdam na Ama School da Fang Thokre ngasigi Layakpa Sangdam na Aduda School sigi Mahiroi class 3 dige 10 for the Labor Mahiroi sa Mahiroi Yanketran Saru Yaki Kabul ekai dulale na ngasi kaiku kabui kulge kunbu oriba ingel zau pamena Ustra Cafe hangdokre thoramasuda cafe asige staff gadilun pamai amasung faster kalanjing kamaina maru bamiyo singona sarubya ke cafe asida kabui fruki tongan tongan ba item singyauna ate sana thanam polem kayasu phangangeni haire ngasi ayupung tarom taba matamda narcotic cell Imphal East amasung nap amasung commando ge apunba kambu amana miyoi ama heroin Number 4 gram manga amasung selo na lupa lising tarani pan songa yang kaya konana fare farami asigi maming MD Sana Khan apopo leikidraba Saukat Ali hata koladagi ni hari Wi-Fi Student Association na sindura sahi kuding pangtopa JL Memorial Award ngasi Imphal Hotel ke sangai holda pangtokre taramadu da DZPLM kokte SIVG Joint Deputy Director S. Zenit Lian Jilai Headquarters ke President Oramba Lesai Wi-Fi Jasaruk Yaki Class 10 Tamadi Class 12 da Pass Toropa Wi-Fi Mahiroi Sahum Yang Khaidom da Mana Matumpi na Poning Chagot ke Sahitya Academy na Sindana Asmita Tharam All Assembly Rota Leba Manipur Hindi Parisad ke Hall da Pangtokre Tharam Aduda Manipur Advisory Board Sahitya Academy ke Convener N. Kiran Kumar Sahitya Academy Eastern Region ke Officer Insas Mihir Kumavar Rasuwa Sarup Yake Tharam ke Sarukama Oina Etena Tiam Salam Lensen Bisanu P. Lengtungam Bisanu ke Ais Soniana Masani Izaba Sereng Patoke Thadau Youth Association na Sinduna Thadau Nupi Singda Hingana Bigi Lambi Amapiba Oina Thadau Bonjum Project ADC Sada Hilski Conference Hall da Haudokre Thoram Aduda Thadau NP General Headquarters ki President Stephen Thangtilen Koki NP Manipur ke President Lunpi Gangche TVA Kangpupi ke Faster ke Hangsing Susaruk Yaki Koki NP Manipur ke President Lunpi Gangche na Manipur de Labor Tribe Kudimaki Tungan Tungam Saktam Nat Amadi Chanabi Lazai Asigumba Nat Chanabi Sing Mangandana Thangudabani Karigumba Aikui ke Saktam Amasung Nat Mankrabadi Punamak Ariambani Haike District Health Society Susanpur na Sindana World Population Day Tharam Senot Hall Susanpur ngasi pangthokre Tharam aduda CAO Dr. Kyang Ngai Singh Simte Medical Superintendent Dr. VC Pau Tonsing District Family Welfare Officer Dr. Jamthian Lang Susaruk Yaki Association of Minimal Access Surgeons of India amasung Association of Surgeons of India Manipur Saptana District Hospital Tabelong Kusan Naduna Lemna
सर्जरी कैम्प तमिलों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट असिदा अहानबु ओइना की होल सर्जरी पांगथोपदा सरुक याखिबा सिंबो खुंजा सिंह थागत फोंदोखी सिजा हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर के.एस. पालिना अकंगनब मतम ओइबना मिंगसन किबा अनाब खुदिमक ऑपरेशन लोइना तौबा ngamloi पेशेंट 63 की मनुंगदा मेजर ओइबा कुंथ्रागा तरुक अमसुंग माइनर कुनगनिपान ऑपरेशन तौगनी की होल सर्जरी कैम्प तौबा असि तमिलों नत्रगना मणिपुरदा मसिना अहानबु ओइगनी हाइखी जेनिम्स के डॉक्टर जेटेंद्रना तमिलों द हंदक पांगथोलिबा सर्जरी कैम्प हंदकी असिना 13 सुबने मसिदा मियोय सहुम रोम ऑपरेशन तौखी हाइखी कुंतल सुब असम राइफल्स थौबाल अमसुंग लमदिंग एडुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन पुन्ना सिंदना मलेरिया अमसुंग डेंगू लेना देंगा तोनबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा लमदिंग कुमन टेम लेकाय द पांगथोखरे थरम अजुदा लेकाय गे मियोय सामरम सरुक याखी तमिलों द सिंग निखाइबदगी अंगांग अनि थिबा खंगदना लाखिबा अदु अमा फंगबा ngamkhre sahi manga khakta ngairiba nupi masa maihaun liuzigi haksang ngasi nungtil pung ahum makhairom taba matamda nga phabamoy kharana barak turel banatigi fangkibani thama pan khakta ngairiba angang rezia buwangi haksang thiba fangdri angang ama fanglaba maramna imung manung amasung search leader singna mi thibagi thabak ngasidagi lepnakre अमरमदा साइकोल की जिल तुरेलदा इराक नखिबा सही मापन खक्त ngaरिबा के फाइटिन जंग माइकोदगी मोनिका काकरकागी थवा याउद्रब हक्सा ngasi ayo gangpijang otong block area digi fangle thasigi tarada mama masa fi suringa da monica isingda irak nabadigi mama na song thaduna kannaba khonabada mama masa punna irak nakhibani mama ge asiba haksang di hana phangkrabani cycle gi civil society organization singna cycle police ke loinana mafam adudagi asiba haksang lakutuna ma ki imung manungda sinraba matung aroi mathomangam pangthokrai all manipur gurkha students union ge mihoi kambu amanasu laikhidrabagi imung manungga unaduna awabda saruk yabaga loinana sel gi mateng pangkhrai khundrapom kendagi mla ts location na mi tibagi thabakta sawana mateng pangbibagi damak thagat fa phangdoki Sanamahi Lining India की minority lining सिंगी मनुंग सलहनबा assembly ना वालिप लोबिनबा committee on inclusion of Sanamahi in the list of minorities religions of India ना chief minister revenue minister opposition leader MP ससी के वांगले के एस जोई की संदा बिसन खरे हरी हाजिक अमुकान अत्यंत में ब्रेक अमतंग लोबिनसी Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu June thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba July gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur नती चट लगे बा प्लीज आई चट लगे बा इलेक्शन की मतलब लोग बदी अदु तुम आमु उन्हें फंगरो असुम तौना मैंगो सीजन चटखबदा अदुम हाइना उनकीस मैंगो स्विस रोल्स अदुम फंगरो खंगेदना जोलिप 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta jolip capsule chabiu ब्रेक तुंगदा मखाताबा पाव खरगा मुक्पिसरी AKG ten iba saring radik saktam ngasi Manipuri Hindi Parisaki hold the phone Tharam aduda Manipuri Language Advisory Board Sahityya Academy New Delhi ke convener N Kiran Kumar Manipur Literary Society ke president S.I. Palhat Sharma amadi Naurin Birahari College ke principal Dr. N.G. Ekasini Debina Maruba Miyo Singwana Saruk Yake ngasi ke radik adu ke matang da DM College of Arts ke assistant professor Dr. Sadanandana Masak Taki Manipur digital film actor Boniam Thoksom की फिल्म सोइनारबा थमोय की प्रीमियर शो अमा उत्पगलोइना FIFA World Cup की थर्ड प्लेस की मैच अमसु ओरिपो लंबोय खोनांग खोंग द लेबर ट्रेड एक्सपो सेंटर ग्राउंड द उठख्रै बोनियम थोक्सोम ना फुटबॉल पामजबा मणिपुर मियाम की इंटरेस्ट ngasi की थर्ड प्लेस की मैच से लाइव ओइना मयक यामन सेंगबा अपाक स्क्रीन दा मियाम द येंगबा फंगनब सिनबनी फुटबॉल मैच से हेक लोबगा महा की फिल्म सोइनारबा थमोय की प्रीमियर शो अमसु लाकिबा मियाम द येंगनब खुदोंग साबा पीबनी हाइके फम कुंबा फम जस्ट आर्टिस्ट अमोइना स्पोर्ट्स तकोगी थौदान खर लगम थोकप्रा हाइबा सिगी वाकलोन सिग लोइना मसिना मांग थमजरगा सिगी हेगी मूवी प्रीमियर ममांग दा FIFA वर्ल्ड कप की थर्ड प्लेस मैच सी
ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ मोरे वार्ड नंबर 2 की गामनोम लेब यूम खरद खुलाई पाइब सिंह नोमे कापसिनुना अकी अखंग थोनबा थोंग स्टूडेंट एसोसिएशन जनरल हेडक्वार्टर्स ना कन्यांगदब फोंदोखरे थौदोक असिद सेंडल खुलाई पाइब लुप ना करिगिदमक थौदोक अदु चथखिबनो हाइब मियामदा सेंगदोकदबनी गवर्नमेंट सु असिगम खुनागी मायुक्ता थबक तोरब सिंह करिगे चथहलिबनो हाइबदुसु सेंगदोकदबनी हरि थौदोक असिद सेंडल मई लेनब सिंह खुदकता फागतुना अकनबे एक्शन लखोदबनी नत्रबदी असुंबगी दमकता थादो स्टूडेंट एसोसिएशन ना अकन खोंजंग संगसिनगनी हरि डॉक्टर के मनी बाबू मेमोरियल ट्रस्ट अमदी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन अनिना सिंदना मरी सुबा निंगसिंग कुमोन थरम AISF की हेड ऑफिस ता पांगथोखरे थरम अदुदा एस नेलमनी आर के सना जाव अमसुंग के एस रामानंद सु सरुप याखी एम्स अमसुंग के एस एनपुन सिंदना सांदेल डिस्ट्रिक्ट की सजिक तंपाक्ता मेगा मेडिकल कैम्प अमा पांगथोखरे कैम्प अदुदा जैनम्स के डॉक्टर सिंह मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मतेंग लोइना लायेंगदुना हिरा लांथो सिंहसु लेमना फंगनखी महैरो सिंहना कुलगी अतै अवाट अपा कयासु यंगसिनबग लोइना सजिक तंपा गवर्नमेंट हाई स्कूल के फियमसु यंगसिनखी महैरो सहुम रोम लाइबा स्कूल असी गवर्नमेंट मियंग संगबगी ममी ताद्रे मफम अदुदा लाइबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मथौ निंथिना पांगथुक्तबना अना अयेक थोकप मतमदा खुंजा सिन खुदोंग सादब मायोक नहौरी ngasi kem adu da punna miyo chatchet humdradom layengki hari NPF Manipur State Unit की मरकता लेरंबा यानदब सिंह वालोसिन पुरखरे W मोरुंग मकुंगा NPF Central कोहिमा की वर्किंग प्रेसिडेंट अवांगबो निमाइबो NPF Manipur State Unit की प्रेसिडेंट अमदी रॉबर्ट टी मरांबो State Unit की वर्किंग प्रेसिडेंट हाखरे हाउजी मखाता नंगासिगी सानबगी पाउलोबिसी ngasigi sanabagi pauda ahanba yaripok trophy start level 7 side day and night football tournament ki mapu maira fc no oikre wangkem kendri mla ke mega sandana sponsor toroga bishnu naha youth federation yaripok no sindana team talaga nithun saru yaduna chatharakki ba tournament asigi ngasi sanakki ba final da maira fc texamna angtra fc bo goal ani amada maiti ba piduna winner oikibane tournament asigi lo sinbagi numita khangbo kendri ki mla o sudas कुमार वांगखेम केंद्र की MLA के मेगा चंद्रा BYFY की प्रेसिडेंट ओ गौदासु सरुक याखी विनर ओरब टीम दा लुपा लिसिंग यांखई रनर्स अप दा लुपा लिसिंग कुंट्रा की मना पीखी बेस्ट प्लेयर की मनाना मेरा FC की MD इमरान खान बेस्ट गोलकीपर दा अंगठा FC की प्रेम मैन ऑफ द फाइनल मैच ना मेरा FC की मालेंग मानमना ताखी पुलिस हेडक्वार्टर इम्फाल ना डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन तमेलोंगा खुसम अदुना इंटर यूनिट पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट तमेलो मिनी स्टेडियम दा हौख्रे हौदुपगे थरम दा SP तमेलो मिंगसेम बासुम मंगा सुब मणिपुर राइफल्स की कमांडेंट टी अनाल SDPO तमेलो जोसिया पामेक्स सरुक याखी नोने तमेलो अमसुंग जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की ओबा इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट सिदा तय सुब IRB मंगा सुब MR तमेलो अमसुंग जिरिबाम पुलिस की टीम मरीना सरुक यारे हौजी मखाता सानबगी पाव अमुक निंगथौजम बयादिगी फंगबिगनी कुनिथोई सुबा सब जुनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की अरोइबा मैच डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चुराचानपुर अमदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का सानरगनी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग तारादगी डिस्ट्रिक्ट तरुंगना गुरबनी थोंगना खाइरोक्तुना खुमन लंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड सथरिबा सही एसिगी कोनिथोई सुबा सब जुनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba match ta Imphal West District Football Association na District Sports Association Churachanpur bu goal ani amada maithiba pikhibani match asida mai pakhiba Imphal West District Football Association ki goal ani du Igwai Victor abadi Y Mahesh na match ki tarani thishuba amadi humpu tarani thishuba minute sankhibani match asida maithikhiba District Sports Association Churachanpur gi matangarba goal aduna Ginai Len na match ki 35 suba minute sankhi match asida Imphal West District Football Association की सनरोई के आकाश समदी District Sports Association चुराचानपुर की सिनिंगलिंदा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरी ना येलो कार्ड उठखी
tournament asigi anisuba match ki sanakibada district sports association Chandel amadi Imphal East District Football Association goal amamam chanaduna draw satki district sports association Chandel gi goal adu ISL angharing na match ki humpuni toi suba minute sanki Imphal East District Football Association gi goal aduna en arunna match ki apiba matamgi ahap minute amada sanki bani match asida Imphal East District Football Association gi sanaroi RK Dhanaraj PIS Amuba Amadi District Sports Association Chandel gi ISL angharing da match conduct tokiba referee na yellow card utki tournament asigi aroiba match tha asigi tang tara taruki nungtil pungani tabada Group A gi winner District Sports Association Surasanpur amadi Group B gi winner Imphal East District Football Association ga sanaragani All India Football Federation gi miyang makhada Odisha gi katakta tha asigi tang amadagi state kunithoina group tare thongna khaidokuna pangthokhiba Sub-Junior Girls National Football Championship asida Manipur gi itihasta ahanba oina champion oirakraba Manipur team gi official amadi sanarusing ngasi Imphal gi International Airport thorakpada All Manipur Football Association gi official amadi sanarusing na harauk tayamna okre Mai Panglaba Manipur team gi official amadi sanarusing All Manipur Football Association na sinduna hayeng ayuk All Manipur Sports Association gi conference hall da asamba thoram amagloina oklagani CIS Iboyama High School Singjamai Khetri Lekai amadi Oriental English School Kaibi Sathariba Sahi Tramri Makhagi Imphal East District Level Suboto Mukherjee Football Tournament ki semi final sangkhre DYASO Imphal East na sinduna tha asigi tang taranithoi dagi team taranithoi na saruk yaduna Khombal Lampak Artificial Turf Ground Sathariba Sahi Tramri Makhagi Nupa Masagi Imphal East District Level Suboto Mukherjee Football Tournament ki ngasi sanakiba ahum suba quarter final match ta CIS Iboyama High School Singamai Khetri Lekai na Bright Career Academy Lamlai bu gol mari sinoda maiti bu piduna semi final sangkhibani Mari Shiva Aroiba quarter final match ki sanakibada Oriental English School Kaibina Convenient English School New Second Bugol ani amada maiti piduna semi final sangkhre match asida mai pakhiba Oriental English School Kaibigi goal ani du sana thoina match ki kunthra mari suba madi nifumapal suba minute sankhibani match asida maiti khiba Convenient English School New Second gi amata ngarba goal aduna Bruce na match ki nifu taruk suba minute sankhi hayeng ayu pung 3 tabada ahanba semi final match oina Unique Model Academy Haingang Amadi CIS Iboyama High School Singjamai Khetri Lekai ga sanagani ani suba semi final match ayupung nipan makai tabada Goodwill High School Yangang Popi Amadi Oriental English School Kaibi ga sanagani Manipur da football masana hena sakul hanapagi pandamda All Manipur Football Association na sinduna sahi khudingi leptana pangthoktuna lakpa tha taruki oiba ampha grassroots course saruk yagadori bangang singda uniform sing yenthopagi thoram Khomalampa Artificial Turf Ground da pangthokre thoram masida All Manipur Football Association gi president S Sanatomba general secretary in charge L Joti Moiroi amadi atai official singsu saruk yakhi tha sigi tang tara manga dagi pangthok kadoriba course asida Sahi taruk tagi Nepal Mapal Tara Sahi Tara Mathoiri ki Toromdoi Pawgi Piglibi Angang Nupa Masa Amadi Nipi Masa Samana category ahum thongna khaidokuna saruk yagadoriba course asida grassroots leader Hemolata Devi Banti Sharma amadi Bungthoi Sanjen Bamna football masanagi fundamental skills sing tambi tapigani hafta amada ini thang jaga namajinga ayuki tha taruk togni thang jaga namajinga tha taruk Sathagani ko adu manungda aikoina tawriba center mayam lei koi sigi kumalamba kem leire thau game leire tabung kem leire adagi kana kokul bisu tawni ana center sigi angang khangalaga koi hayeng November December da noi angang sing koi bat tournament ama sin mangamrenge loina thaw yawnga jar sang ka ta khali tam so isno noi matungda noi punchida noi maraktagi afaw border kayama thoko isnu Twin FC Karamna 7 Tiger Khurai bo maiti bapiduna ahanba 11 ibudau noksa football tournament ki final sangkhre
Karam awang ka yang club na sinduna mamang thagi tang tara tagi tim kun group mari thongna khaidokuna Karam kangjibung da sathariba ahan bai 11 ibodong noksaba football tournament ki ngasi sanakiba semi final match ta Twin FC Karam na 7 Tiger Khurai bu goal ani sinoda maiti piduna final sangkhibani Twin FC Khurai gi mai pakhibugi goal ani du sanathoi am ahan bahap ki ahap minute amada sankhi atopa goal aduna 7 Tiger Khurai gi sabazna match ki tarani pal suba minute on goal oina sankhibani match asida Twin FC Karam gi sanaroi maru amadi pritamda match conduct tokhiba referee na yellow card utkhi Debesori Football Academy telong na sinduna tha sigi tang mari degi team kuntare na group nipal thongna khaidoktuna NPYC sana lampakta sathariba ahanba Debesori under 14 7 football tournament ki ngasi sankiba ahanba match ta YGC wakhongna di FA telobu penalty te goal mapal tareta maithiba pikre team match asida team animangna apiba matamda goal ani sanaduna draw satpadagi kicks from penalty magna decide tabuda YGC wakhongna di FA telobu maithiba pikhibani ani suba match ki sanakibada YDCL pungdong bamna yellow kaibibu goal ani sinoda maithiba pikhi Thagasari makata na ngasi wikiba inga sagi pa umuk lobisi Environment Director teki pangkiba ngasi wikiba inga sama di nukjugi pauda khwaitagi sakiba Celsius degree kuntra mari desmik marputra mathoi khwaitagi ingba Celsius degree taratruk desmik yangkai taret Nuksita yaw wising manil gisang maximum dasada marputra taret desmik marputra mga minimum dasada yangkai nitoy desmik humpuni paloy ki Ngasigi nong suki pagisang amat desmik kulhumdoy millimeter ni Hazi lo shila pada maru ba pau amukahanna Taramatu Suba Star Level Pineapple Festival Haukre ki home gi sungdolaba pothok puthok tuna senthok lambi semgat pa tangai padi haina Governor Nazma Heptullah na phongdokre Map ki matang da borkayana ki balaiti haina achana gi apopina phongdokre Amasung Muslim Organization karana mitop khandok pagi thabak sa thaba haure Ngasigi damak tudi IHTV na mayam na pizari ba pau matang asida loizare mayang tabiri ba mayam punam magpusu amukahan na kurumzari